jenyi tuzagamba byanguto twayirindira ruguto. We save our own selves. Tuba twayitambira twenka abo kuba twine ingeri tutwarza mukubi aruguto n'abagenzi bitu kandi ubutumwa bwo gorajo tikorwe nanka no gwitwena no basabwa no tambuza hebigere niyo causing accident no basabwa no vuga hegaro causing accident abapiki abo binji tubamanka aba notorious kungana be motoka zo buri yomaye no bujunazi bakozesa jenguto. So twino mukuru omwami Sam Bambanza executive director weche barukweta Road Safety Advocacy Coalition Uganda. So ntureba ngu twakoza jenguto tutambire mfu nyingi zikubaho. Eze mfu nyingi zikubaho nizibaho mainly because of twaza kubaruguto ngato bwiro people are over speeding umuntu na overtaking njoro mukono yebuzo togiyataburwa ki people are overloaded hari ibintu byinyi munonge biryaruguto ibintu turigiramu emfunkezi. So seba twakwakira we bare kwija urirejo rire kurungira musi yabo kutureba at TV West. Mwami joro zinashemerwa kuba mu studio za TV West. Amazina ni Sam Bambanza, Executive Director Safe Transport and Survivors Support Uganda kandi Secretary General wa Road Safety Coalition Uganda Rusako. So road safety ninga shebyo kwerinda haruguto ntubaza tutakukikorerera tukacachivinga abo kuba ikinaburuzeki statistics nzoreka ibintu bikutangaza wareba abantu abugwa muhanda wareba nangwa niwe ngaza kwaza kwijuka nko mwako gutiro nza kwendera wabara abantu aho zikire agwira umutandu batomira umotoka abagereje nibingi tukakora cyaruguto ebye bikashanke byacendera ninga at one point tukagira ngo tubiro abo ko mahangaga mu butandu nikibaho mwene butandu kubaho nekinze kitakukira kuru tukahindura ki yebare webare nani shaba abo kutureba kugira ngo kubatangazaho umwaka uguhire abantu abisirwe killed mwe no mu rujungu aharuguto nibingana 186 abo nabisirwe those are fatalities rugera police report. Then abafunere abatungere obuhuta ninga shezo bakweta injuries nibingana emitwaro 2,13,8. So abantu 13,000 emitwaro 2,13,8 wagitaho abaferireho abo police eri kuba yahandikire ntubantu kwata abantu emitwaro 2,14 katugire niyo nyenda kwereka obuzubu bw'abantu kufera ruguto katugire ngo burufamere eyina abantu mukaga abantu mukaga wagita bari abaferiro haruguto okagitaho n'abatunjiro obuhuta okabaza mukaga nututunga abantu bokwika emitwaro 5,20 abo nabo tukugira ngo those were directly affected by road crashes. Abo kwanoza kushanga okaferwa omushija nuwabire na leta mugata hameza abana nabakuruga hishomero wakubefa akazi bakubefuze then hino kushanga ngo amaguru bagatema tokigaruka kukora kano no kikora ki washaka kushanga umukono bagutema abamwe no bagwiraro abo kutabuke umutwe abamwe baba batakigaruka kugamba bagaruka betaga abakweta specialist ba speech therapist obweno bwo buhango bwa okufera haruguto nicyo cyubukurereta echo kubanza abantu okuvuga speed range ecyapa ni kigamba 50 iwo ryo muri Ghana echo ni kiretera butandu nyingi zaba haruguto kandi speed eje yo kurebejo amanga yago nubagabara nko kuwa kushanga ngo speed one of joro muri Ghana 5 warga harkanye na 20 okagwa hanze nocwanya kuruko haho hato umuntu yaguruka harevo yo kubanza akagwa hanze ubwo ntasa kusurvivinga hati turiyo tukoze iteka eriyo kugira ngo speed yebo tukuvugiraho mu matawuni aho abantu binji bakuba bari bagendezerga har 50 ezahar 30
ejo nikimanyisa ngo mu katare wano vuga mu katare kitu nkambara aha mashomero aha makanisa built up areas when residential areas speed za har 30 nibagera ngo umuntu wamutomera har 30 ariho chances zo butafa munonga so iteke ryo barkozere speed limit kuricendeza kaza har 30 tuyino kuvuga sinzire abantu navuga sinzire navuga uruguto rwona nazam dena na nibende abo kurya tokoza bwonko atoshanga ngutakabasa gukora decision tuyine ngutombi uriyo no dodging kina ubugana yendijo trailer ekutomera tuyine overloading motoka emotoka oshanga bagikorire ngo etware tani 10 iyo gitireho tanu 20 emotoka hino kubaza design ingire kugira ngo emotoka tekire ko bane yikorera yiguru wano reba ruguto rwitu rwa bushenyi ishaka abantu bakwasere wishi bazongeraho butanda no shanga atireho embuzi atireho bitanda hati wishi okugikora kwayo manufacturer akata igizire ngo ikire ko ne yikorera yiguru drones ezo zo kureba omahanga gandi bakazibinga wakireba zikye kwana zitwara imigati nikonkito hariya ntuzireta bazitamente mustamamo nco kurebera abantu bokuzo mu drone kwa kubano yafuna accident bamutemamu amaguru go misho ekindi entebe ziba kuba batiremu tintebe z'abashabazi imodoka zakubezwine z'abashabazi kabere nkeje yo kureba Costa entebe za Costa waza munozereba na watera mino misho entebe yo misho einech farasi tok amino tugakwatka twinemu abo kuvuga barya hasumu tokawasa kore bintu bibiri kurya nocyuruza tokawasa kuvuga urya hasumu ninga shono wasa kuba novuga basi umuntu akubikirika waferwa mukazi wawe waferwa mwana ninga sheki no basota concentrating ebyo nibireta tuyine eco kushanga okuvuga uruhire omubiri ruhanga kagukora kugira ngo emishaha munana gukire kwa no humura eco no gamba ho mukuru Samu ati wagamba kintu twena cyatubireho uza kuza kwekangore buriyo nuza kutora side ndizo kutaha nko mukanyasi orgayo kandi twiba kugira ngo no kara hato yikazu cyo tapano juruti gogo kiba no genda tokuma kukikuboza kurururano somebody recently benanja ngo akavuga yarga kasese yahikambarira gwezugi ndachiwe kasese nambara how many kilometers ati nyungansi mukandeba ndi mu ruguto hatkana ati nyunkichize motoka no uvuga gwezugi so hato buruhe ababasa abamutushaba abantu bakuvuga basi abantu bo kuvuga abashabazi murebuke ngo mwakora obwire buce esha ombirwe nugura hati government etiro hiteka ngo bavuge kilometer 3 konka nimbasa kushanga kilometer 3 zina kuvuga na marajamu eshaha mushanjo ombir nugwagwaruhire ato mu office tukora shaha munana ko kutaha mushahi 2 tokuruga mushahi 10 hato wabasa bwakiyo nondo mukozi sobwire buringo obwonko obu nuburuha buretera abantu dene kindi no kuvuga ariho bakweta tailgating kuvuga mu kiragondijo uriya yasaba ushanga nke motoka nkikumi zona zatomerana wakireba no abakwamba biteje cyo nganda karebagana birungi byacu abo kwanchimanyisa ngo emende minyu nakoze senshobi natere kina yo kitera okatu wakireba kare planning mbenu abantu bashikora konga kifire ninja hatebye byona nibyo bikuretera ki nibyo bikuretera ubutando haruguto so butando ezo nitubasa kuzicendeza abo kuba umujungu najera ngo crashes tokazimaraho kwiyaho no price ninga sho muhendo gutukushashura ahabo kutambura kurwo mwanya ugumwe kuzo mugundi the price we pay for moving around waguma mukano toka imotoka te kutomera kwiyaho kugira ngo hata abantu nabo batandikira kombeka omunguto road reserve akibabyame imotoka yarga ruguto emutamu ningira mwagarebera abantu eco kubanza ekitukubasa kukora no kureba ekinanayebwa eyiba kweta human error inshobe ez'abantu bakora ezo ebicweka kinana ninga shikenda ndibiretwa inshobe zitukora wazo wa makanika enat tiers kwa wahiko muhanda hariya rekumburo mpira gwargamo jone inshobe engineer kwe yabe na designinga oruguto akakora inshobe ahakari yizuba abantu nubargo musaideji baza kutaha mizi kuri
engineer wetaratireho cyo kugira ngo okwa akari yizuba akari yishomero akari yo chachi koko kurebe chachi yitu ninge kereziya yitu ya St Kagwa abantu nibarga side bakorosinga baza St Kagwa mu chachi hata n'abantu bingi so hato kire kutuyataho ebikushanga ngo na humps ebyo kushanga ngo umuntu nazikire kuba nakendeza speed yaza kwika mwanyogo ejo nenshobe ya engineer enshobe ya makanika na yejo so omuntu erazi nizo zikuretera ejo hati batireho ecyo bakweta safer system approach nenkora eyibatire kugira ngo by nature omuntu nakora enshobe mwene kuyakora enshobe oruguto rumwite uruguto turikire kuba nurugera ki n'umutwara so hati turiyo tukora campaign eyo kugira ngo tukore enguto ez'abantu zitari zemotoka namwe ni nyumwa zombere ni ntambura kuruga cyamugorani wano ejo mu town yitweje noreba bakozere enguto hazaba separatinga eze motoka ezapiki na nabe bigere mwe nabe bigere bo bakire kubana batambura kabo azuba kweta walkways konka ekikuburaho bakire kubana bataho ebyoma byo kugira ngo imotoka yarga aha main etatera urukutambuze bigere bazeta barriers bisheme separating oruguto yes kugira ngo oriya haba honore nkakashumo hariya okushuma waho imotoka ne yaserga ruguto etera be bigere hariya konka kwa kwarume ebyoma bigitangira bitera uruguto garako mu ruguto owe bigera hona atezo nizo nguto ezo bakora engute z'abantu then hati hariyo okukora emotoka ezo bakweta safe vehicles ezizo emotoka hate barukugura emotoka ez'emyaka nk'eshatu ena etano enyuma ne kugambira ngo unywire waragi ningo sinzire tekutandika tusumuruza yeine alcohol sensor wo sinzire tekutandika wote sibiro rukoba tekutandika wori owenyuma yanga kurutamu netera kade mwena bari yo motoka mwena kahura kabatama manyangu noteko kutahoki orukoba okwese borukoboru wote sibiro rukoba kinkwenda kwegesa abo kutureba biharho sensor ezo sensor nizo zikuretera urukoba airbags biriye bikwija bikakukwata hakifuba ngo ikifuba kitatika ninga shamaguru kugira ngo sensor wotire seat belt ebe niyo yazihayo wotatire yorukoba sensor airbags zemotoka tizikurugayo zikakurugayo hatezo nizo bakweta safe vehicles nizikuwoninga batire mudeni hati na nemotoka ezibakora zo kureba ngo ngo aguzire kipapura it is intentional kugira ngo kare abaye bavuga imotoka ezine ibate rikari kushara mu kabiri konka kiriya cha fiber nicukumye gibondo biha konka ticukushara kabiri so ezo nazo bakweta safe. Then I also hear I have not seen it kugira ngo imotoka ezimwe hati mwaza kushango mu crossing the latest ne basa kweraza as in can't knock ne one is switching off I mean something like that konka choriyo no gamba or will help us to care from it ngizereho umugisha omwako guhwire mbere rya America twa testinga Benz EN2022 Benz EN2022 okuba gikozere eyine icyo kubanza head on collision ningashi okutomerana ko kugitero misho engine egwa hansi nke cy'wano gamba eyaho icyo kuroringa kare engine zindi motoka zitwine no itomera engine igumiza mune runninga eyeberga hatecho iyo kwe kugitomera engine kigira ki ebyama hansi so ncyanci muhesa ngutekuza kugikiriza okweberga ekindi eyine airbag zo kwata kifuba zo kwata ahamaju agamaju aga injarize nyingi nizikira kugira ki kwata abantu eze then ezo seat belt wotarabize seat belt ateze motoka nyingi ko kubota sibire seat belt etera kade abamwe bakarabye nyuma abo kwata kwenda kurwese bayine nkibondo boko n'umuntu muteganisa konkere yeta sense ingiro mutima urukoba ruri rutasense ingiro mutima kari akade tukakora no tarukomere hakati nora bamwe babusaba enyuma konka hateji technology ro no kugira ngo urukoba rukora baha
essence ngo mutama kugira ngo rya so technology eriyo negenda netuyamba okwihamu ezenshobezo imagabe shitongoreki ekiro nkikora chango muriyo numukora munonga as safe transport and survivors support Uganda okureba ngo habaho utebekana haruguto to reducing abantu abokufa bakufera umutandu. We have all lost our relatives, our dear ones, and nizo twenga turinga victims kandi mwana tukano potential buryo mushayo. Yes. Muriyo mahabura mutaba bokore nguto because even talked about the errors on the road. Sometimes you find haronko mutawunom actually kampa gambere na wano shuma ntari hakabe haroba karonda about terubo nureba buri yomwe naragama kazingi na shuma unatungama mwana ni ndaba uburijo koko yibuzo jutunanta habakateka teka umazima orukurugama kanisingi nanda kushuma ntari orukurugayo ndijo nanda kutungama. There is nothing like a design yokoreka ngo yokwenda kutungama you keep here maybe orukushuma nagira ati hafunzire ale motoke yo kubana biruga kuri abahangwa kamangukiza kure makiza chembre arukuchama makanisingi kana hakuchama ari motoka you know nakatogo. How are you advising UNRA na nabichuru kwata stakeholders kugira ngo nabo bagire batereza ruguto akatwine myanya ntujimanya black spots mangu hari hantu abantu bajya ngo arune mijini kuneme ngo hariya kwashana ebintu kebyo. Okay, icyo kubanza tuyine enguto tuyine bitongore bibiri ebikore enguto nyangwa bikora ni byinji tuyine UNRA nekore enguto empango highway express na nenguto ezukugita ihanga then tuyine enguto ezoba kweta urban community access roads amatawuni kore enguto na za districts nzikore enguto hata nkeze enguto ezi nizaba ambara city council nubo bakuzikoreze enguto ezo. Then tuyine mwezinde za districts nkata mbara za ntungamo na za bushenyezo so hati no kugira ngo enguto zo bakora nko kuna nacu kugambire kugira ngo abantu bakore enguto ezabantu hati nkeje town okujipuraningira je planners bakire kwamba planingira abantu okutambuza ebigere emotoka empango tizikire kubana zikiraki nizo mu town city center hati nco kurebera hakataraho okuzo mpaka okwe nco bategireho express yo kugira ngo eriye motoka empango nakizona zikye kwanda ziraba mu bypass zitakire kubana za mu central business plant planning in future tukabe ntu planning okugire gari yo mwika trams buses zo kubanza etoroza abantu tukabe tine muna za boda konka hata aba kugira ngo tubatine mu poor planning mwikirize motoka bihango basi webikari abatembe yabaha etawuni egera katogo eremo kugira ki okuju planningira so niche turent tukora na kugira ngo ndise kuritare wa coalition ni NGOs ezuku focusing on road safety ashatu nibiri ninya sekuritare kandi ninya ndukostinga ejo coalition tukozere amateka ago kwika 11 ago government ya herze ku gazetinga and approved eryo kubanza erya marwa okucendeza tucendize okunywa marwa ago muntu yanavuga kurga habicweka 0.08 kuzara 0.05 ngo gakire blood alcohol content esha amarwa gakire kubaga ryo mushaga majya hato murebe wa TV West Korea we na manka kuza kunywa nanywa igoye or whatever hati eche kintu how can we like bring it in a man in an ordinary man's language echupa mbwe nechupa zinga nemwe kire kurenza HP 2 tarenze HP 2 that's a day waza kuvuga ubwo no muvuge byo twasero by'abashabazi wo ryo muvuge konka umuntu uri kuvuga kandi yo ambulance yo kutwagire nanka tuyineba kuguba doctor bagira ngo eshagama yo yonka inema marwa agukutambuza eshagama umuntu yenyene arimo marwa when there is alcohol content so takagira ngo tuzara zero so nico twazire bagizire ngo numuzombo cweka obwe butano bucweka bushatu bucweka bubiri so tukoze riteke eryo rya marwa twakora iteka ya seat belt use kugira ngo
omwana orya ha myaka arya hansi y'emyaka 12 takire kuba nasitamo mu motoka omisho na Rwanda eryini iteka eryo n'urukora bakire kuba bine obutebe ubwenyuma no bagweta child restaurants nkaka kateba kundumu omusabo mwana bitare byo kugira ngo no kumuha maid amukikire ningo mutaha bibero so eriteka nduza kubana urwata abantu then ukire kuba babugura babutumuye motoka no bugura okatsito motoka yawe woyi no mwana okasebe nyuma na ne motoka na yarga harugute kazankahi nakaguma kamukwise on position ekikucera kwita abantu obwiro bwingi obuva kugira ngo tukozese orukoba noza kushanga wostamaha orunka hari mu parking imotoka speed eye kushohorezaho wotine rukoba so hate rukoba rwono rukoretera kuguma mu position yarwo then tushanga ngo ebyoma tibyakutera ezembaju ariho injuries zo kushanga ngo obuhuta watera entebe yayatera orubaju rwatera umutima nezo ateryo itekeryo twakora iteka erya motorcycle helmet and standard kugira ngo helmet eyo muntu waza kugura helmet ekire kuba ine standard helmet sezo enzijo mu ihanga twaturete helmet sezo munsi zahiru ushanga umuntu yagijwara tumutwe gwenda kutabuka konka hati UNBS na Ministry of Works bakoze riteka rya helmet then eriteka nigera ngo wanogura pichi noza kuba nogura helmet says ibiri oba noza kora boda oba ne yawe mujurize nko muntu noja kutaraho mukazi wawe no kutara mu inesho ningo bana bawe noja kuba no witaga helmet says ibiri ha shohoza iteka eruba kweta demerit points nichomanyisa ngo nibija kubano bakwa points nka 20 aha permit yawe wakora nkenshobe yo kugira ngo wanovuga speed endima speed erengere bakushareho 10 sagazi 10 wa overtakinga 2 wa overloadinga 3 zahwa yeze zuba kuba bakwiri ugaraka yo tandika so hato mushanguko omushango ngwija kubano guzaha permit kuzaha motoka atubemba kwata motoka ushanga ngo ke motoka yawe mujuruzi ine nabajye banja miliyoni 10 konke motoka tuyabeneye uvuga ikaba ine samu owabere najuvuga so eriteke rya demerit points rumu then na nere rya boda rya helmet tubetaryine ncobe no rya police then hate kinde kiturino tukora no kugira ngo police twataga amatekezo regulations police ezitware incorporating curriculum omuntu yanarga kabarya aryo mu police babe namanyamateka genguto nabamureta bakabanza mu fire arukwija bakamuto mu traffic abe nabicenga then kindi turiyo ntukora iteka nabariyeta safe school zones ezezi safe school zones nozo kwenda ngo tucendeze butandu y'abana abo kufera aharuguto umwaka guhwire tukaferwa abana runana shanjo na babiri abarya hansi y'emyaka 18 cyomanyisa ngogo n'umwana ohereze 6 uri mu senior 5 mu secondary no mu primary abana runana shanjo na babiri atukatubare ngo buri muzire buri mwana inabazire babiri atabona bangaye cyomanyisa ngo abantu bukwika nkaru igana rukumena rukaga abazire bagiro mu kushasha ahabwo kuferwa abana abo hati turiyo no tudebuka ngo twaheza college school zone wanoza kwika ha school zone bazoninga ikireko ine byapa bibiri ukendeza speed aro humps haro abantu abo kukorosinga abana bakatambara kugira ngo abana bamba kukorosinga ku ruga side eje bakuzeji barebuka ngo bagira ki batumerwa then kindi no kurebuka ngo road safety bagitomo curriculum yo kushoma abana bakagishoma ngo kutwe tushoma za agriculture ngo kare habero hebitabo beroho ko abantu bakire kwerinda haruguto ekindi turiyo tushomesa abamahure nka hati TV Weststock tuhakagishaka okushomesa abantu bakacenga gamateka ejo nizo nkora ezabantu bakire kubana bacenga kugira ngo barukendeze ubutandu ahanguto omuntu yona okwegese ejo road safety ninko kutukuza mu cyacu burusande abantu nebebwa abantu bakore nshobe so no gumiza muntu bagira ki tubasomeza weekend je kwererikire tukakora statement na minister Katumba Wamara
okugera ebibagira kugenderaho kugira ngo ejo Christmas hatagira abantu binja bahita then twacegeraho n'urukiko rwa ministry na n'abakama ba bus owners kugira ngo batakereza ba driver kutwara basi akagaraka akajihotora nabaruhire aronde ba driver babiri kandi ekindi bareke kwizuza abantu n'abantu bashikire kwegambirira. Road safety is a shared responsibility. Mpereze kubandi ya TV umuntu yangira ngo imwe n'umugenda amatero rwari mutuyambere ki hati mwama mujuruze egipikane twaro umuntu omwe abwacho nondamuzeho 8 Ushamu mbaru saving a cent. Kanshato kusavinga akwa kamkushobore the average treatment yo muntu ofunire butandu ni $5,000,000 kuza $10,000,000. Ece kibere ece cyaheza kukitaho kiba kweta amputation ni bitandikira $13,000,000 kuza $25,000,000. Hato no horo kubazini tino ine nko kwa abantu twenda turiya binje byo turiya boro tokaza basa medical bills ni nkoragana n'amarwaro konka amarwaro aga gukushanga ngo naba treating abantu konka tabashashira ki tabashashura bills ejo ni dene kinde kinkuza kushaba government ningashi abambara bitu abebembezi bitu bambara is accidents nazibera abarambuzi okwijombi cweka tino murambuzi okuza kuruga mu Europe mu France akagira ati nyenda kuza mbara kurambara rekumburo bakaba babire bamugambira bakamujya ngo ruguto rwo kuruga Kampala kuzambara. It's one of the dangerous roads takuzayo nakuza Fort Portal. So abebembezi no kureba ngo twakore nguto twacendeza butandu tine muntu kuza kureta factorom aho kushanga ngo muri mbara statistics abantu babatomera burizo anjanje manyisa ngo abakozi bene bija kwari babatomera azo muki omu emergency yo kutreatinga abakozi investor takabasa kugira ki takabasa Arwe kintu webare mnongo mukuru Sam arwe kingwe na mutugamba akire kariyo kagenda arwe kintu cha training abo kuvuga motoka and that is very key because turiyo tugamba okuba ku behaving kuba ruguto nebikurwa mabona bana bo kuri Africa zezi kushokinga ziretwa human errors ezo sometimes tukora those errors because we find them normal omwe tukimanya kongana na umwe na nutamana buburu now abantu binja bo kwega motoka ebirebi you simply need to have your money bagura permit ababa nibeje sangu maya waine na rabyo permit abinji. I'm not saying that all but majority of those people bo norga nemitwaro 20 nangwano nzibat nshira kurenga ziriye bakwambasha bakuri konga waza kwetegereza none ayi nakakwenda kwiya konga hati we yakwiyamba stress then hariho biriye byamanya mugende muza road test that so called road test hatu washasurezo hine mweno kuba kuchikora naba beta bahe bare bo kwejeso IOV akusaininja hati utokuza kuremu now final umuntu arugamu atakumanye cyo gukora. I have seen people who drive but they cannot reverse. Mbwenu gwe nana amanyi utoba kuzivuga utakwenda kutize motoka yawe gura mani. I have seen people who drive but who cannot understand warwe age driving mera yo kuvuga na arebe nyuma araba mwe bambenda kuhinduka kurebe nyuma namaraka bati takumakosa mirazi na finally nabona twakora cyo bamwengeginga muta minister ma wax manya ibitongore bukora ki na kurabira kuza kutandika kuvuga motoka ezo naho taruho kanshobora kintu cyo ku chaba driver cyo kubanza government hariho investments ezekire kuba ne yetwarira nko ku training twine training facilities is a government kugira ngo we have a model school ezo ku training roho ba driver ekinda cya kabiri twine ishomero rya instructors hati mujuruzi wo ine permit noza hariyo ministry no bakwara insinsi as an instructor as long as ine permit twine motoka zo kutestingiraho yorarebera umuntu no testing ngo kuvuga cyo ningo munjura ningashi yorarebera abantu aba driving school muri mbare ine trailer ne konka abantu bine class za trailer bine class za bus so hato umuntu kwakweza kufuna class ya bus akwegeraho nubo kushanga tiyarenga kasese tiyarenga kabare ntungamo tiyarenga rukungiri nango ngana cyuburuze bari kukigamba ati natandikire kuvuga bus ngaza kushanga rashanga binyine batandikiro mbirore nawe those are two different classes yo kuvuga so erutwara amashana na nibindi
hato ochera nyinshi akarugiguruka muvuga basi. So you see there is a lot to be done also. Atugeza kuhendera. Na nyendugira aka message kwasi gira bakutureba. We are living here. Nani nshaba abo kutureba n'abatufurukize kugira ngo n'obujunanizo bwa buri muntu wena kwegambira utikiriza driver kuvuga ari ha speed ari ha sumu yishire kwegambira utikiriza kutaha boda ningashi Christmas abantu muza kunywa marwa utikiriza umusinzo bano baro mukazi wawe kuvuga family ukire kucega ubwo ya mwamurya hambaga yariyo nanywa marwa hata nuwari kwenda batwaro muka kumanye motoka kandi n'ikindi we have that permanent belief in us that when avugaje yanywire ico abantu mucege kugira ngo aba bantu no baguza kubita families waho ahabwo butagamba bwanyu mwego kwegambira road safety is a shared responsibility. Yabare mnonga bamweta Sam Bambanza executive director kandi nakoraga Secretary Road Safety Advocacy Coalition Uganda Rosaku betu okuruga umutongo ikiba kweta Safe Transport and Survivors Support Uganda twaturi ya road safety n'ubujunanizi babwitu nyenda kongerera byagamba kugira ngo tuyonze zo mbwire bw'ekiro kikuru twehemo muze go kubreminga ekiro kikuru ntaharo butanu nitwe babi. Our behaviors determine how we travel. Mwere muvugana mugambira asimu muvuga musinzire mubateka ingiro mukona no mupakireryo amuheru excitement yona bicizamo abantu famnongo mbirebi tera bajyango niyo season y'icyo cyukuru no so twegendesereze abo kutambuze bye abo bugari abapiki nabe motoka twena hamwe tukoze so oruguto kurungi nico yagamba no mwoga gwa buriyombo mutwikirize tugarukira aha turiyo ntwakira abantu bagiye mu studio sesimka program no ikigendo misho na abantu Vincent Mujuruzi Otaruga TV West.